मरुब पाउबिजरी मिनिस्टर सिंह मियाम की थाजब मांगंदना थबक तौरबदी मियाम नसु लेंगाक असिदा थाजब अदुमक थमगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे फमुंग यांखई लेगदबा इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल अमा साननबा हेल्थ मिनिस्टर एस जयंत कुमारना इम्फाल ईस्ट की कैराउदा उरे पुयुम तमखरे अमदी इमुंग अमदा डिसेबल ओइरबा मचिन मनाव अहुमना डिसेबल ओइबगी खुदोंग चाब अमता फंगदना हिंगली खुरुमजरे आईएसटीवी की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर बिस्म गुताराम लोंसरी हजिक पाव सनोन पिजरी लेबाक असिगी मिनिस्टर सिंगना मियाम की थाजब मांगंद्रबदी मणिपुर मियामसु लेंगाक असिबु थाजब अदुमक थमगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम असे भारत पुंबंग असे पांथोकलिबा भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयी की मपोक नुमित थौरमबु गुड गवर्नेंस नुमित थौरम पांथोकपगी सरुक अमा ओइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना सिंधुना निचपा चुतेक्ता लेबा पार्टी असिगी ऑफिस दा पांथोकपगी थौरमदा फोंदोखिबनी थौरम अदुदा वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वजीत फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार हाने की चीफ मिनिस्टर राधा विनोद कोइजम हाने की यूनियन मिनिस्टर टीएस चौबा एमएलए सिंह अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ओइरंबा क्यासु सरुक याखी चीफ मिनिस्टर मखाताना भारत के प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयीना लमदम असिबु अवांग थाकता पुखलंबा लुचिंबा बने महाकी मतमदा मियाम की याइफगदबा स्कीम क्या पैखलमखी मसिगिदमक महाकपु लेबाक मियामना निंगसिंगली महाकना कथोखिबा अदुगुमना पॉलिटिक्स तौरिबसिंगना लेबाक किदमक कथोकपा मथौक ताई मियाम की थबक तौगे हाइबगिदमक बोट लेपनी ललाई नुंगाइनबगिदमक बोट लेप नते मणिपुर दा हंदकता नौना लेंगाकलिबा लेंगाक असिना मियाम की याइफगदबा थबक क्या पाइखतपा हौरे मखा ताना सु पाइखतखिगनी मतम सांगना चटपा यादना लेरंबा इम्फाल जी लंबी की फिबम हानदगी हेना फगले स्टेट असिगी अतोपा लंबी कयासु सेमजिननबा मतम चाना सेन थादोकपसु हौख्रे लेंगाकलिबा मिनिस्टर सिंगना मियाम की थाजब मांगंदना थबक पांथोकलबदी मियामना पार्टी असिबु थाजब मांगलोय हाइखि इसिंग थंगनब भारतना निंखा तमको सही हुमद्रामुकी मनुंग्स मणिपुर स्टेट रूट फंगको 1972 दगी नंगसी बावदा कंटिन्यूअस गवर्नमेंट लाइने अदुबु थकनब इसिंग ख्वाइदगी मियोइबदा संगदब याद्रब थकनब इसिंग से कदाई परसेंट योन पिरमगे हाइब कांदा ओनली 40% भाव थुंगनब पिरम मंगमदे पॉलिटिक्स से करिनो से गुड गवर्नेंस से करिनो प्रजा सिंग नुंगाय हनबा प्रजा सिंग गवर्नमेंट गा रिलेशन कंटेक्ट people to people contact government ga peoples ka nang labor relationship to sagat patune anu ngasi honorable minister sing MLA sing waram bayai noina bhole pido du gidam tani praja gi seva to gene lepani na madai da khoina warning ai wa ya na khoina leithonu ya mathok ta de grassroots ta leiriba praja mayam na khoida thajaba thame ai khoina khwai da gi kibadi ai honorable minister sing join request ong base प्रजा की थाजब से मांगदन होनबियो ngasi BJP led government sidaida manipur da leiriba praja ki thajab se masi si mangana badang ai khoi khona se madu matam du ko manipur pumba da thambal ki thambal ngakta dum loi ngai da mahangna makata da Bharat Sarkar amadi NSCN IM ani gi marakta inariba framework agreement ki matang da manipur ki civil society ki lusingba singna hojik Delhi da leiduna सेंटर की लुचिंग क्या उनरी मखोई की खोंगसेदा सिदा बीजेपी की लुचिंग सिंगना मतेंग सु पांगली मखोइना नॉर्थ ईस्ट दा खुदामिनरिबा फुरुप सिंगी नुसी चानना हिंगमिननबा वाफम थमखी सरकार सिनसु लेबाक की अफबा ओइगदबा वारेप लौबदा पार्टी की खेनब थमदना सरुक यागनी अदुबु खुदामिनरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता नुंगाइनरोइदबा वाफमदी पार्टी अमदी सरकार सिना याबा ngamloi अपुनबगी सकमदा हिरम अमतदा compromise तौरोय हाइबा लेंगाक अमदी बीजेपी पार्टी की लेंगद्रबा फिरेप नि हाइखि sensitive ओइबा एरिया दा दिल तौरिबा रामाधव जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी यावना होम मिनिस्टर उनगरे सिविल सोसाइटी में आमाना पुसलगा तौई अमित शाह जी उनगरे अखोई की लेरिबा नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट अमदी मणिपुर लेमिनर अखोई कांगलुप मसेन से अखोई अमतो ओइने लेजगे को हाइबगी मेसेज अखोई से मचेत मचेत अमदा अमा लैहन अमदा अमा लैहन तौबिनो हाइब यामना ह्यूमन अप्रोच फैक्ट हिस्ट्री इन बैकग्राउंड ओइबा बैकअप ओइबा दुग मपोट मयाम नो कोइ तौरगा होनरी लोइना उनगरे अयाम बादा रामाधोब जी याम कन्न सेली सिविल सोसाइटी मयाम दुग टाइड अप तौदना तौबिरेर काना अदुना अखोई वॉइस दिल्ली यौरे अखोई वॉइस से दिल्ली न तागनी सोइदना नान असेंबली दसु अखोई दा कीब लेते लैवा की दमकत जाति सिगी दमकत अखोई पुन्ना अपुनबगी सक्तम कन्नबगी दमकत बीजेपी की लेरिबा सरकार दा मदे बीजेपी की लेरिबा कार्यकर्ता सिंदा अकीबा मत लेते लैवा की दमकत दे कोई मांग थाना कोई सैक्रिफाइस तौगनी है बसे कोई कमिटमेंट है फमुंग यांखई लेगदबा इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल अमा साननबा हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमार ना इम्फाल ईस्ट की कैराउदा उरेप उयुंग तमख्रे डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष न सिंधुना पांगथोखिबा थोरमदुदा कैराउ केंद्र की एमएलए एल रामेश्वर मैतई आयुष की डायरेक्टर डॉक्टर ए गुनेश्वर शर्मा एडिशनल डायरेक्टर वाई लुखोसिसर याखी हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमार ना रीजनल डिजीज कंट्रोल इंस्टीट्यूट अमसु कैराउदा थमनबा थौरांग लेरे कैराउदा सागदौरिबा आयुष हॉस्पिटल असि इचम चम हॉस्पिटल नते इंटीग्रेटेड कंपोनेंट क्या यावगनी मसी सेमगतपदा मियामगी अचौबा थौदांग लई इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट असे महौसागी फजब मफम कयामरुम लई मसीदा तोंगान तोंगानबा चौखत थौरांगी थबक पाइखतप यागनी मसीगिदमक मियामनसु इसागी लम खरदी कथोकप मथौ ताई हाइखी आयुष यार खिल तोंगान बा कंपोनेंट आयुर्वेदिक यारे दिगी योगा की यारे दिगी यूनानी यारे दि सिदा यारे समाय तोंगान तोंगान बा इंडिया की मफम सिंदा साउथ इंडिया दा चनरंबा साउथ इंडिया दा लेबा मकल की फ्रूट मयाम दो मदुना येंगमी बा मकल की इंडिजिनस ओइबा मकल की मदि लायेंगम करमनो मुस्लिम इसी हुई चिनाउ सिंदो मदुना येंगम मोय हलम सिंग येंगम मकल लाइना लायउंग दो अतुना करमनो साइड डिफरेंट कम्युनिटीज मदुना तारगा सेमगा पिरम बमयाम सिंग ममांगै पोचि मानि पुलप तासलगा आयुष साइदन अमा थोरागा हौजिक मसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट तौबा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट तौबा मकल पोन मोरे एमएलए एल रामेश्वरना कैराउ केंद्र से हिरम क्यादा सोथना लेरी हंदक फमुंग यांखई लेबा आयुष हॉस्पिटल अमा सागदौरिबा सि मियामगी अपामनी अना लायंगबगी लमदा केंद्र असिनसु अचौबा थौदांग अमा लौबा ngamlagani हाइखी इस के तो सुम हॉस्पिटल नतबा सुम चंबा प्राइमरी सब सेंटर हो लेते ता याम कोई फिल्म चादब जगह अमद ले अना लंगसंग लमदा कोई केराउ से तो हजिकती आयुष नतबिदा को हेल्थ मिशन तापी बदाइंगोंदा लंब लेरगति सिनतबा तोंगान तोंगान बा हेल्थ केयर मै लेना बा कन मयाम गवर्नमेंट यो तबदा प्लान मयाम सिंगजे लम पिरगति तोबी हाइबा थाजा मयाम पिबस ले सिगी दमकसो थागा सरी इमुंग अमदा डिसेबल ओइरबा मचिन मनाव अहुमना डिसेबल ओइबगी खुदोंचाब अमता फंगदना हिंगली ममांग सहिदा डिसेबल ओइरबी मचिन मनाव नुपी अमसु लेखिद्रे सरकार न मियंग चंगबिदना मखोइगी मतेंग पांगबिबा पामली हिरमसिदा रिपोर्ट अमा वांगोई केंद्र की मनुंग सनबा वांगोई अवांग लेकाइदगी लेखिद्रबा मोहम्मद तोम्बा अमदी इबेम सनाना पोगलंबा मचा मंगागी मनुंगदा मखोई मरी लोकोमोटर डिसेबल ओइदुना सही कुनरोम लेरक्तबा मतुंगदा नुपी अमदी ममांगी सहीदा लेखिद्रे लेहौरिबा मखोई अहुमसी सही नेमफुदगी हुमफु फावगी मनुंगदा लेबा मियोई ngaktani ngasi fawba disable ama oire haibagi certificate fawba paiba leitri लाइफम फावब लेतबदगी लेकाई मियोई अमगी युमदा यामना फिबम चादना सैदांगदुना हिंगली मचिल मनाव मंगागी मनुंगदा मरी सुबी बासिरांदी लाइबक फबदगी मसादा असोइब अमत्ता याउदबदगी महाकना नोमनोमगी अफंग अफंग थबक सुदुना अमदी मियोई क्यादगी मतेंग लौदुना मिमा नद्रब मचिल मनाव सिंग हिंगनना बहोनरी पनबयाई सिमिनिस्टर एन बिरेन लुचिंग सरकार असना मिमानद्रब सिंगी याइफ थौरांग पाइखनब स्कीम अमा चलिब थासगी तांग अहुमदा चीफ मिनिस्टर की सोथरब सिंगी टेंगबांग हाइना मिंगथोंदुना हौदोख्रबनी चीफ मिनिस्टर ना हौदोखिब डिसेबल की याइफ थौरांग की स्कीम मस्की कानबा मचिल मनाव अहुम असिदसु फंगलबदी
Chief Minister na paikaliba thabak asigi mahi yanbagi achauba mafam amadi oigani. Imanarusing na paikadaba disabled certificate phawa phaiba phangdana sahi sangna kanung da tawpham lefam khangdana awaba kyada khudong thiba mayok na dum lejiba sing asibu mari lenaba authority singna koi field visit tawiduna kana da masiguma khudong saba sing asi mapung phana pivi ba habisi mathau tari. Video journalist Michael Jit Kalurana Paudam Jariba Indra ISTV News Wangoi. Lining ki chanabi amasung harauk teyambaga loinana Jisu Christigi mapok nomit Christmas thoram Manipur da su pangthokli. Church singda Prabhu Jisu Christabu khurum jabaga loinana mahaki matik mayai saithaba ise kya su sakhi. Discipline Making Movement Church nasu Christmas ki thoram hairangoi thong maibam lekai da pangthokre. Thoram adu da Jesus Christ bu saithaba ise amadi paujel pathokana mapung oiba saktam oikhi. Discipline Making Movement Church Pastor Kundong Bam Mani Kombina Apamba amasung thazaba lining-da aikoi khudimak lawba yai. Prabhu Jisugi paujel thazaba thamduna lining asi lawduna lakhibani. Christmas na lakpada chingtam lining-gi khenaba thamdana amana amabu mating pangnaduna punna hingminaba ngamdanaba mapumana pinabiba oisanu haiki. Jisu Christa gi nungsiba asida aikoina punna lakmina khiba taragadi chingi selinaw singna makoina taliba makoina aikoigi maitei community da nungaitaba tawrakliba ase tasengna maki Jisu Christa gi yathang ase inba oiba taragadi makoi tawroi haibase aina haijaninge. Tengnopal district ki manung chana leiba Langkhong Ching Baptist Church nasu khul asigi oina kuncharak suba Christmas amasung anoba chahina lakpagi nungai yaifaba thorum pangthokli. Kumai asigi saruk aba oina Prabhu Jisugi matik mayai saithaba isai sapaga loinana naha al kayagi masana kayamaramsu athoi hen tanakhi. Christmas celebration asigi convener ke arung matingna nungaiba kumai asi mai amadi ising phangdabagi awabana khudong chadaba mayung nahali anoba government asina manung hanjin bafam singi awarapa sing yingsin biu haiki. Ising khong lapa playground laitaba maramna kaimuk hotnarasu khudong chaba asi sahi kunthra mathoi khangduna lakli haujik paliba government asina singi lamda development program asi kaya paikhalle hairasu manung channa laiba khunja kaya di wari award pa thali anauba sahina lakpa sida paliba BJP government asina khunja asigi award pa development program asi soidana thabakta onthokani aina thajaba oi thamjare. Ngarang numidang pung nipan lom tabada lairik yambam makha lekai da laiba ibung amadagi sakhangdaba mamai mamit khumba miyoi singna nongmai chingdonda lupa lakh tare lomgi sana lupa lut tawkhre. Police ta wakat pa chalubada Lamphel Police ki second osina khupang na thara I haiba thogdok miyam na kana yaringdaba phongdokre. Thogdok thopom dagi phangba pawda lairik yambam makha lekai dagi yumkham Sudhir gi yumda Mahaki loinabi Ranjanana Kaitel da kabok yon bachaluraga halakpada machanupa ga lairingaida miyoi mari laklaga mapuroiba laibra hangki Sathoki hairabasu adum laibadagi wa hainingba lairabasu hairamba yagani hainaringai talakta makhoi marina Ranjana amasung machanupabu makhong makut punsilaga nongmaina namlaga imungi upusing phakairaga lupa lakh taret rom sana lupa amadi sel munkhibani Kabok yonduna imung puriba asidagi lan thum lokhibada chenabasing athuba matamda puthopinaba Ranjana na phungdorki. Taurangna dukalama yam wana longna gena tawbagi tongana lupa lakh manga makhai duga aina bazarda kaithen nomagi aidi kabok yonbini yam wana pesa tanbane aidi duga bekte yawba lupa lakh mu duga inkhon lobagi lakh manga makhai sigi lakh ama purubagi la ama se layeng ba chatori singu haibagi aise nangnanaba na lupa la ama se yam wana sagatlaga tongana thame lupa lising hundra adu yawgre adu ngasi po jolapagi mayangi khara laraga lising ni phumu bektagi kaithengi oina lupa la amaga lising taramu yawgre duga la manga makhai duga paigre adu atopa paisa nungja atei khara lawre mobile kaika moina loi paigimne karai thana mano khangde du ngaksam dei liktu su moina huktokhibani Gari khangdi adum changakpane moi kanam de moi mari neba amadi kona ubane duga ama di ahung hanu uye duga amana mari surami se kamana no ama marumda leiba male ba hana moi mari suiba imungdadi
लाइक यंबम मखा लेकाई वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट वाई धनपतिना थौदोक असिगी मतंगदा लमफेल पुलिस दा वाकट चलुबदा सेकेंड ओसीना केस लौगे खुदम चांगदम पुरौ हाइना हाइबगा लोइनाना कुपांगना फाव थारखी थौदोक असि मतम चाना पुलिसना लाक्तुना थबक लौखलमलाबदी चेनबा मियोइसिंग फाबा ngamlamgadabani मियामगी वाकट ताबीबगी महत्ता वाकट चलुबा मियोइ फुरकपा पुलिस ऑफिसर असिंग मथक्ता मकोक थोंगसिंगना चप चाबा थबक लौखकदबनी हाइखी ममुखरा मतारगदि अखंगबम यावरमनेबा अखंगबदुना अनकपदु ओरमनी खंगदे अराब थीरगदि खंगिदना अदुमै चांस अमगी मक्तनेबा दुगा अंगांगसिना करिगुम सिरम मतारगदि मोइगी असोमदे रिपोर्ट लौ लेगद्राइबा असोमदे इंक्वायरी ता दुगा विटनेस पुरगा लाउ हादु कनानुबा हुरामना लाकोइ विटनेसबो विटनेस सोंथोबु याबरा खंगदबनि खंगबदि अइनो होरदि अइ चतकनेबा खंगदि हाइबा खंगदबा तंजा यंग लाकोने दु ngaतंग अखोइगी एकैदोबरगे हाबेन खतंगदि चिखलहनिंगबा अखोइगी सिक्युरिटी नेबा यूनिफॉर्म कांगुन लैरिसे अखोइगी मियामजिगी सिक्युरिटी नेना खुतक ताकपने दुसबाव लाखबिदेबा इकुइ इकुइद्रि संधाया संग को सगुन तौरगबो लमफेम पुलिस ताग मोइ कनांता लाखबिदेबसिदा खो इपा पखसबा पेंजदबदुनिदा मोइने खतंग मथौबुदि याम सखंगे हाइबाबो सुमबद खतंग नांथोबसि नुंगाइते हाइबनिदा पुलिस की थवंग यानिंगदब फोंदोक्तुना लैकाइद पुलिस चंगलोय हाइदुना ngarang akan khongjung changsinki adubo एडिशनल एसपी अमसुंग ओसी लाक्तुना मियामगा वारी सानरबा मतुंग इरांग अदु नेमथखी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर सिंधुना मोइरांग खोयु लेकाई मादपता मियामगी ओइबा प्रोटेस्ट बिफम अमा ngasi पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लैबा अंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर अमदि आशा सिंह सरुक याखिबा मिफम अदुदा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार अंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी के सरला यूनियन की प्रेसिडेंट सनातोम्बी ऑल मणिपुर आशा वर्कर्स यूनियन की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ए के थोबिसु सरुक याखी एल सोटिन कुमार ना इंडिया की अतई स्टेट सिंगदा लैरिबा अंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आशा बीडीएफ अमदी गवर्नमेंट की सिन्मी सिंगदा पीरिबा कुसुमनगा स्टेट असिदा पीरिबा कुसुमनगा असुकी मतिक खेनना पीरिबा सि यानिंगदे लैंगाक्ता यूनियन असिना तंगनादुना लागिबा पिफम थोकपा कुसुमन पिथोक पिगदबनी सिन्मी सिंगना तालिबा डिमांड असि पिथोक्तबा तारबदी मखल मखा कियागी खोंजंग चंचिननबा सेम सारे मथंग सही की जनवरी 13 इम्फाल की जेएम हॉल पांथोकदबा सिन्मी मियामगी मिफमदा अखोई खुदिमंगना सरुक यामिनदुना अचेतपा फिरेप लौबिनरसि हाइखी अदुना अखोई लसीदी अखोई ट्रेड यूनियन हाइद लेजिबसे चपचाना अखोई मपांगन कहदबा यादरे अदुम लेना अखोई अंगनवाड़ी आशा मिड डे मील स्कीम वर्कर कईकरा मयाम पुनम कोई बिसिंगसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट की मनुंग अखोई याम तंगाई फदना अखोई पांगन सागतबा यादबा अदुम तंजामने था सिगे तरामापंदा अकोमलुप कांगलेपाका लोइनाना आईएसटीवी न्यूज़ना अखंडना थिजनबदा इमुंग मनुंगी फिवम चादना थेंगनखिबा इथम मोइरांग पुरेलदगी ngangon borjen gi imungda speaker y khemchan gi score singna lupa lising mangagi selgi timang pikre senpham adu ISTV news amadi akom luki news singda kusinaki ahan ba MR gi personal Lysram Manichandrana uniform service da laibana miyam ga toina tona tinaba phangdrabasu miyam gi awan nungai da saruk yabani ngasi pangliba selgi bateng asina borjen gi ana lengbada sizinaduna thuna phagalakpa oirasanu hairi यूनिफॉर्म लेबनीना अखोना मियाम तोनब तीनब गमजद्रगसु अखोना अवाना तारकपदा मतेंग याम पांगजनी अदु अखोना गमजब खर खाइनजरगा ngasi awana taba अखोगी याम मक्वांग तियगा लेबदो अदुदा अखोना अंगम मतेंग पांगजबनी अदु मा असु अखोना पांगजरिबा मतेंग खरसिना माजु अनाबा फबगी फगलकपो ओरसुनोना अखोई माइकेदि थमजरी हसि पावगी मरथन अतेन बरपेंग तंगजरी Imphal East, West, Amadi, Bisnupur District Oina, Makal Kudingi Apamba 2, 3, Amasung 4 wheelers na Chingbagi Gari, Guarantor Yaudana loan, Lobi Yagani, Deposit Tobanavita, Apamba Gari Supang Bigani, Pambiba Mio Sing Unabiu, Imphal Finance, Head Office, Moirangkom, Loklaubung, Branch Offices, Pauna International Market, Amasung, Bisnupur Bazaar, Bisnupur. Jolib, 100% natural syrup, Amasung capsule. yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu. The Blossom School, well begun is well done. Moirangkom and Changangai campus affiliated to BOSIM.
Admission for 2018 now open for classes baby to class 8. School topper in SSLC 2017, Chanjit Kumanthem 85% with letter marks in 5 subjects. The school recorded 92% pass percentage. A school where children don't study but learn. Contact school office on all working days for details. Mobile Furniture. Offer for Merry Christmas and Happy New Year. Discount up to 40% on all furniture items. Please visit Mobile Furniture near Imphal College, 70850 54799. Sky Hospital da angang sungu free da heart ke ahoba men bagi kudong chaba lakliba January gi tang manga da panthok jagadori sahi kuntra degi hen experience leraba world class heart specialist Dr. S. Radhakrishnan namasung Dr. L. Shyam Kishore Anina haktheng nana laying gadori ba sina dong gi angang singi damak khwai degi phabalaying oigani kudong chaba sinanthok hanbigano akak na ba angang masing oibana hana booking tawihau akupa marol gi damak Sky Hospital gi reception ga tanabiu Life school se bring a school begin class 10 over class 10 maki smart class facility lay van service lay boarding facility lay da life school da tamaba satra di extra coaching tuition tawgi da thok ta hang sing se sana ko abi matam se yam na pang direct na tan lai su tam school hina sanga khara swang yu ga ta da adu ai isa su sida tamang ge ya ga to To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Break itong mayam utaran mongsari asing makata pau pisari. Swasta Survexan English singa tara nipan ga mari lainana Imphal Municipal Corporation Ward number kungi manung channa wangkhai pukramam lekai da nongmagi oiba awareness thorm pangthokre. Thormadu da IMC gi Commissioner T.S. Hari Kumar, Assistant Municipal Commissioner T.S. Robindra, Ward number kungi Corporator L. Tombisu Sarugyakhi, Commissioner T.S. Hari Kumar na Swachha Bharat Mission gi makada Swachha Survection category ahum thokna lunan bagi changdom naba English singani ga tara truktagi hauraga pangthokli. India ge state singi oina Manipur na tara ga manga suba position lokhi awang nokpoki oina ani subuda laikhibani. Haukiba sahida changdam naba asida Imphal khakta yaukibani adubu handak chahi oinadi atai town singsu saryakhi lunan ba state ama oinanaba lakhalakliba khongthang asida mipum khudimak wakal taminaba thormasi pangthokpani haiki awareness program ama khana minaraga khana ninaraga ko punna citizen ga loinana ko IMC ga loinana madu ward development committee ga khsamaraga hai riba competition si yomina si habagi awareness campaign gi laksaban Thongam Santigi Lamjing Makhada Moirang Kendra Progressive Front Khagalaba Self Help Group Kharada Fi Tu Naba Mechinian Thokre Moirang Film Lekai Daleba Front Asigi Office Ta Pangthokiba Thormaduda Thongam Santi Front ki President L Gopal Secretary M Uttam Kumar Susaryakhi Thongam Santi Kumarna Progressive Front ka tanaduna Kendra Sida Self Help Group Society Yankai ganitoi semduna bank ki guarantor Front na oiraga chakotpa kendra ama oinana bagi panamda Fisakol Lang Machina chingba phangan khre Makhata na society khara khangalaga machina si lemna phangan bani haiki lo loraga singbagi system je bakhoi da lagadi hena phaba moirang kendra ma perkadra haibagi wakalonda akoi moirang kendra progressive front abadi ai samangna masi daita loraga akoi bank ki through da akoi wana hotna jara kana mayang yai phana bidongta nupi samaj bo abadi akoi nupi khunai wi kai khumnu utsaboina ahanba akoi
ai sana amadi moirang ken progressive hana pangthok sabadu min scheme makhal labane Chingmairong da leiba Eastern Motors na sinduna Thangmaiban gi thau grong da tang kunga mathoi dagi tang kunga mari fawba chathakiba Maruti Suzuki car mela gi mega event ki saruk ama oina pangthokiba sport painting competition gi phal lokthokre class 1 dagi 5 fawba gi changdam nabada Kendra Vidyalaya number 1 lamfek gi class 5 dagi 5 ki Maheroi Juliana Thoijing jamna ahan position aduga class 6 dagi 10 fawba gi changdam nabada Pitambara English School ki class 8 ki Maheroi Venice Kaisamna ahan position takre Imphal West ki SP ki miye makhada Sengmai OC SH Joy Kumar na luchingduna yungang amadi yungau kaya fagatuna haidoktuna mangan khre Christmas kumai amasung anoba chahi lakliba asida mayai kaba chinjak sizinaduna lambi gi khudong thiba tholaktanaba pandamda achat awok sing chek tawduna mayai kaba polam sing asi phagatkhibani Makhatana Sengmai area da picnic lakliba singna mayai kaba chinjak sizinabadagi pamdaba tholok sing tholaktanaba su akanba checking thorang lakhatkani hairi Moral Education Center Iroi Sembagi Kungataruk Suba Chahigi Manamatum Methopagi Thorom Central Agricultural University gi auditorium da pangthokre Thormadu da Education S ki director JS Kiran Kumar ZEO Wangoi Y Hemchandra Pari Imom Sindam Sangi Administrator S Merajau amasung RK Rameso Saruyaki Center Asina Sinduna Class 3 dagi 10 fawgi pangthokiba Kungataruk Suba State Level Maths Science English Social Science amasung Maitai Maike Changdam Nabada Makung Matang Tarab Sinda Manamatum Yathoki Director JS Kiran Kumar na asigumba competition sing asi pangthokpana Mairoi Singi Loksing Hengatpaga loinana makoigi marakta Changdam Ningbagi Wakhalon Pound Gani Haiki SRI method sizinaduna Phayang Gram Panchayat ki manungda phobot masing yamna puthokpa lomi singda award pibagi thorom ama Phayang da leiba Devan Lampakta pangthokre Phayang Gram Panchayat ki amade Panchayat asigi manungda leiba lomi singna sinduna pangthokkiba thormaduda Environment Department ki Director Dr. Y Navachandra Phayang Gram Panchayat ki Pradhan Angom Samasaki amadi Agriculture Department ki AO Headquarter Nodal Officer Climate Change L Bijoyna Chingbana athoiba Mithunglen Sing oina saruk yaki Thormunga mari leinana Panchayat asigi manungda leiba phobot khwaidagi yamna puthokpa ngamba lomi N Shyamda sel oina lupa lising tara piduna pungning thawtki loinana SIR method sizinaduna low pathap chathaba lomi kun lomdasu selgi mating piduna pungning thawtki Chief guest oina saruk yakiba Dr. Y Navachandrana Organic ta best tauba low pathap sing chathaduna pothok hena puthoknaba lomi singna honabagi batam oyaure Organic oiba low singo bagi pothok sing miyamna hena pamnabana masibu matau karamna paksana puthokadagi haibagi matangda matam-matamgi oiba awareness program sing lomi singa pangthokminanaba haibasi tangai fadabam oire Phayang Gram Panchayat pu model village ama oina sengatpada chinjak tamipal tangdaba amadi organic ki pothok puthokpa khongang ama ohanbada lamdamasigi miyamgi charba thonang lei haiki yamna ngasagi adumla model village ma ohanba ngamnanaba ngasai honabada praja mayamsina cooperation phazan piragadi yam thunu oigani haibege acha ai thamjaba yaina khali IFD Group of Company ki anauba venture ama oina ngasi Singjamai Bazar da ai furniture koba modular furniture showroom ama hangdokre showroom asida puthokliba furniture sing asi lamdam asida phangba u sing sizinadana head lick company dagi masak sing lawraga customer na pamliba design singda phanganana ba honabani ai furniture gi managing director Y Debsan na Manipurda ahan ba oina anauba makal gi furniture ama puthokna ba mapandagi pusilakliba singa changdamna bagi pandamda showroom asi hangbani mapandagi pusilakpa matamda tekpa kaiba yawu matamda sindok chinjingi kudong chadaba leiba amadi purakpa matamda changbagi mathakta apamba design phangdaba du koknanaba honabani hojik train tawriba miyoi humfutra rom thabak suduna nongmada mamai mari panba upu kuncha puthokpa ngamle makhatana mapandasu yonanaba pandam thamli haiki
पानी पुथोक्चरीब लाक्से पुसनजरीबा अखोय मणिपुर की मार्केट की अदुगी असिगा कम्पीट तौब ngamnaba अखोयना सिदा मणिपुर दोइना अपाम अखोय इसागी डिजाइन ओइजबा मपानगी डिजाइन दुने इन्फ्लुएंस तौदबिदा अखोय इसागी डिजाइन से इन्फ्लुएंस तौब ngamjanaba अखोयना सिगी आई फर्नीचर की सु पांदम मनी अदुगा एट द सेम टाइम कोस अखोयगी हुजिकी कोस से मोयगे लाइबिसिगा क्वालिटी का यंगनरगा क्वालिटी ने हेलगा एट द सेम टाइम अखोय मोय प्राइस मोयगी लेवल दुदिगी थम्बिनबा अखोयना अदुगी कना पांदम तौरगा थमजरी Rotary Club of Polo City Imphal ki thagi oina pakatpa project ki makhada Mongsangai da leiba All Manipur Mentally Handicapped Persons Welfare Organization da se na chanaba firol amadi acha ata sing yauna sana khona bagi polam sing mateng pangkhre Rotary Club of Polo City Imphal ki President Birla Hobizamna project asigi makhada thorom kayamarum pangthokre matung da su pangthoknaba thorang tauri Club asigi maikaidagi miyam da kharada oirabasu mating pambagi wakhalonda project asi pakatpani haiki monthly project se apoi every month project monthly every month apoi project taujai handaki thasigi wanadi December thasigi wanadi apoina masigi kanosi apoigi mentally challenge organization mamungchanga ji siyon khanjabani koi hana koigi project se makan makan toi community project vocational project jumai health camp adagi mathang tawdana koi yamna lakchari Highway Dental Services and Implant Center Thobal Sinduna More Ward number 5 Nepali Bastida Free Dental Camp ama ngasi pangthokre Dr Nandala na luchingdura pangthokiba camp atuda miyoy kaya marum laying balak nakhi Mapi Council na Kharam Palil Khulda Christmas ki yaifa pawjil pibaga loinana water tank wall clock amadi chana thanaba polam sing khurol tamkhre thormaduda Mapi Council ki President M Bimol Meitei khulgi Pastor Daniel Village Authority ki Abraham amasung R Umson San Susaryaki Mapi Council na punna nungsi chanana hingminana bagi wakhalonda tengbang bagi polam sing asi khusinakhi bani lamdamasi ki nat puari amasung line silon gi achouba thodang loromba maming leiraba aiba laifrakpam Ashok Kumar na manung matam chadana laikidabada laifrakpam sagai chokolup amasung laifrakpam sagai apunba lupna awaw phungdokre mahakna hinglingai da Naharot Sahitya Premi Samiti Imphal Cultural Forum Manipur Moirang Kanglei Isai Sangchingdam Chang Manipur Folklore Society Manipur Research Society People's Museum Kakching Chingbaga kusamnaduna loisinlon amasung museum sokonaba thawak torami laikhidrabana tongan ba laik taret phunglam bagaloinana seminar gi che chamag yankhai gi mathakta puthokhi mahakna sahitya gi lamda toriba thodang sakhang ba oina Jainamani Academy Panipat Haryana English Singanigat amada Dr Lakshmi Narayan Dube manapiduna ikai khumnakhi laikhidrabagi mingda laifrapam Ashok Kumar na Memorial Trust ko ama semaga loinana sahigi mahaki memorial lectures chingba pangthokani hairi Kanglei ina jokhan loop Nambol na sinduna anyak suba All Manipur Maitai wari liba changdamnaba miyam gi sanglen Nambol kaithel ngarang hogdokre thormaduda retired IPS JS Besanta Kanglei ina jokhan loop ki president and Tomal Mangang Nambol Municipal Council gi chairperson CS Basanta Susaryaki Loop ki President and Tomal Mangang na Maitai ekhoi gi mangtharuraba inat amadi lining laisol bu yokhatpa ngamnanaba amadi wari liba singbu puning thogotpa oina thormasi tha sigi kun mapan phauba numit taruk ni chupna pangthokadabani haiki jobani Kanglei na ko loop Nambol da natana ate masang nai loop mayam amana singba throm thoda kaya singasi pangthoklabadi apung phan pangthokna bagi kudong chabadu leiraglabadi ekoi se nomadi hena mapung mari phaba maitai lining laison inat san kanon puna maksi afaba kunai ma porporang aso umbating oigani haibase miyang makhon thamjari Eastern Popular Club Khurai Thujinjam Lekai gi pangthokiba mifamna Lekai gi tangdu laitaba karaktanaba amadi leibaki oiriba film yenglaga warip kayamrum lokre Lekai asida atopa miyoi amana lam leiraga yum hongchilakpa lalon itik tauba mateng pangba lakpa amadi Sandokpa yumda leiba matamda miyoi aduna hanna leiramba mafam adugi club maira paibi singlup natraga police tagi
कैरेक्टर सर्टिफिकेट आधार कार्ड चिंब क्लब सिनगदबने हाना ललोलितिक तौरीबा मतेंग पांगलिबसिंग अमदी सांदोकपयुमदा लैरिबसिंगना जनवरी तांग 15 फाउगी मनुंगदा आधार कार्ड नत्रगा सक्ताक चेक क्लब पिसिनगदबने लैकाइदा लैबा मियोय अमना मितोपता लम योलंबा नत्रगा लम योनबदा मतेंग पांगलमलबदी क्लब तगी ममिंग कक्पा अमदी लैकाइगी मंग चंगनदबा हाइनसु यानरे हाइरी ngasi ayu anganbada Moirang Police Station gi manung chanba Kwakta Bazar Ukha Tampakta leiba INS School gi mayok naba sorok nakalda miyoy ama sina fangle ngasi ayuk pung 6 lom taba duaida achat awok singna thengnarakpada Moirang Police Station da paw piduna postmortem gi damak lokhat khare laikhidraba miyoy adugi maming MD Lehumudin sahi kunthra gani thoi apokpa Sakat Ali Kwakta Khuman dagine police na fangdorpada mahak drug overdose oiduna siba oiramgadaba mali hairi Amaromda ngasi ayuk pung 10 rom taba matamda Tamenglong district ki awang khulda truck amana thomadagi nupi ama khudakta ama famadu maktada laikhidrabi nupi asigi maming gairai ngamliu chahi yankhai gani thoi mapuroiba kadingnang awang khuldagini Patanjali Yoga Center ama Moirang Leirak manung community hall da ngarang hangdokre thoromadu da DC Imphal West and Geoffrey वार्ड नंबर 3 की हानि की काउंसिलर CS जॉय कुमार भारत स्वाभिमान इम्फाल वेस्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी M चरण मोयरांग लेरक मनुंग कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर की प्रेसिडेंट L बिहारी सु सरुक याखी हजिलो सिलपद मरोइबा पाम कोन पिजरी मिनिस्टर सिंह मियाम की थाजबा मांगंदना थबक तरुबदी मियाम नसु लेगा असिदा थाजबा मुक थमगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फुंगतोक्रे Famung yang kai legedaba integrated Ayush Hospital ma sananaba Health Minister L Jain Tumarna Imphal East ki kairaugda ure puyung tamkhre amadi imung amada disabled oiraba machil mana ohumna disabled oibagi khudong chaba amata phangdana hingli hazu phabagi oinadi ISTB na bijaba Manipuri paw mata asina lusinjari yang tabi sum bom kana khunjari